Image PAODAM 8th Singbu Tangkuma North Tramnok Sablina Nasigi Marubu Pau Pizeri National Highway 102 Impal Moren Lambida Matau Tawudaba GPS enabled highway patrol vehicle Manga Simister and Brianangasi Lamtakre India Government Makada Sunday District of Pakaliba Sakot Tarangi Tabak Throm Singh Matanga Union Minister Krishnan Pal Guzariauna review meeting Pangtokre Ganja Kezi Lissingani Sanga Kuntragani to Maitana Mahankre Runana Civil Services Examination 2021 da Saniga Kuntragani Pansuba rank Tarakraba Punchibabu Taranga Opre Howzik Mapunga Pau Lobidasi National Highway the Satava Aina Yadava Tabakudim Tingnava Masung Mr. Miami Punsi Nak Senami Pandamda Semester Noctobum Birena Pung Kumari Sumna Matau Tawdava GPS enabled highway patrol vehicle Mangangasi Semester Second Mamangdagi Lamthakre Nasi Lamthariba Gari Manga Asi National Highway 102 Impal More Lambi the Matau Tawdavani Nasi Ilamthabi Thromda Transport Minister Kasim Bhashum Secretary Dr. Rajesh Kumar DGP P. Donglen Ate Civil Amadi Police Makuk Tomba officers in Serviaki Semester Nongtobam Birena Throngumadi Pamishing the Pondo Kivada State Key Police Force na GPS enabled highway patrol vehicle Taruk Ahanba Oina Lamthakaba Matung Nasi Gari Manga Asi Lamthavani Ahanba Lamthakiva Gari Taruk Aduda Kangpu PM Senapati District Ki Highway Sing cover Toki Matanga Impal Zirbam National Highway the Matau Townova Haiba GPS Yawa Patrol Gari Sing launch Townova Torang Lady Manipur Lifeline or Impal Dimapur Madi Impal Zirbam Lambi Paring Asida Mita the Lambi Saruna Yamba Oi Masi Kudong Sabalorga Lutpat Tawi Tabaka Sate Asumba any other Amadi Toning the Batoka sitting Nabuki Pandamda Tawasi Packet Pani Haiki Simistana IRB recruitment Gamari Lena Haiki that Salibat Tha Jungi Manungda Tarasu Amadi Trama Thishuba IRB recruitment ki result Hydologani Loinana Mai Paklava IRB personnel sing training hek loibaga National Highway Ngak Senbagi Tabakta Sinargani Simister Makata Kibda driver sing Awa Taramatamda Impal Mau Road K phone number 96127000958 Aduga Impal More Road Kina 87944276656 Haiba phone number Asida contact of you Highway Sing Safe Road Oinabagidamak Lenga locally with Tarang Kayasina driver sing the Kurung Zaba Pibi Sumatakta National Highway Sing the Ainaya the Tok Satrak Amadi drug Potokusin Tawasu Akanming Tamangam Lagani Haina Semester Birena Makatana Fondo K Highway Patrol Siakogi Live BJP government Shigi Dream ni Mamangi the Gihona Koi Tauge Haidana Madugi 10 IRB 11 IRB Simadugi prefers the low one Tasiana Highway protection force की type से the petrol वो इन्हें तोड़ना बा तो हुजी मधु अमुक कोई मोई result हाइदो अमत तुम करे जुन था तो कोई result हाइदो कनी एक हाइदो पका हाइड report training है लोग वो सीधा से न तो इन्हें नरा नहान बदाई कोई इम्फाल दिमापुर की गाड़ी टरुक launch तो उखरे अदो ngasi launch तो उड़ी जो another गाड़ी मंगा ngasi launch तो उड़ी ना इम्फाल मोरे कोई government की इच्छुक दी आइन खुन पाइबे अरोय मरा लेबे मिसिंग फारगा आइन की मतुंगिना दंडी पिबाय से कोई गिथौनी अदुना निंथौदुबो हालमिबा मिसिंग दो फानना बतानारी अथुबो मतमदसु फागनी अदुगा सुगुम्बा कावर्डली खुलाई फाइदो मिदा खुलाई थाबा अदुगुम्बा मिसिंग से कावर्ड गोई मोइसो कोइना कोइ गवर्नमेंट के साइड की कन्डेम तवी अदुगा मोइदो कोइ स्पीयर तौरोय सिंग मदि तम लिंजेन मानदुना साखत माइकेदा सतनब सेमिस्टर एनबीएन होनरिबा असिदा Sing the river isil inau sing the su amato in a mating Aksinduna hen Sakotpa Manipurama when Minasi Haina Numba a Sigi MLA su river Hill Area Committee I say Sigi Siamen Dingang Nung Eles Dipu Kangwina Haku Opagi Throm Ama Hanglep subdivision gi
Majuron Kawi Kulda Pangtok Pada Fondo Kre, Mahamakata and Haikibada, Manipura, Yelungi Matandagi, Nuxinana, Kundara Laba, Purup Singh, Amatoina, Leminaduna, Mapan Lamdagi, Ain Kaina Saksilakpa, Mitop Singh, Amatoina, Tenabada, Mateng, Amin Haina, Mahamakata and Fondo K. Nasigi Majur Village Grounder, Rongway CSO Loktak Project Area, Rongway Ships Association, Sambu District, MKTD. Dilung Pawan Loktak Project na punna kusem na duna pangthuk opagi thorom aduda RNPO Finance Secretary RNCM NTL General Secretary Social Activist Singh loinana Rongway Village Loktak Project Area Khunbu Khulak ki Khuntra Tuki Myo Singh Saru Yaki thorom aduda ICSC ki Samuel su oiba MLA Nungbada akhanna khudol pot sing piduni kai khomno utki baga loinana nat ki oiba jagoi sei kya su khulgi myamna utke ago on was seeing a young Apava concept, according to say, they go on Namaguna. They Machu Jaja, variety Jaja, Azana Sala, they go Azana concept of Mana. I am appealing about it's so very practical. According to me, see Naraga, they get over the concept of Matantoga, the future generation with war on drugs, Simba, Aduba, according illegal migrants के एवं indigenous community के protection की दमकता याना अवैचन न तो बिवा असीगुम्बा एवं leadership के महादा चीन से हज़ार मुरतनी हार सुधुम जैसे Manipur ngasi COVID positive case amta thengna khide ngasi mioi kumpuga manga COVID test toki state asigi apunba COVID positive case basing lak amaga lising kunthra ga taret chani ga nipuma to isukre masigi manungda mioi lising ani ga chama kunna laikhide ngasi mioi ama naba phabdagi discharge tokiduna apunba COVID naba phakibugi masing lak amaga lising kunthra maga samaga 38 sukre state asigi COVID naba phabgi sang na sada mogra nipan ga dasmik nipuga mangani active case masingna ani da hanthakre India government gi makhada Tongan ba sakot tharangi project sing scheme sing hauji chandel la pakhat libis singi matang da review meeting ama Union Minister of State for Power and Heavy Industries Sri Krishnan Pal Gujar Saruk Yaduna ngasi DC office chandel gi conference hall da pangthokre meeting du da wanga da Union Minister Krishnan Pal na haikibada Honorable Prime Minister Narendra Modi gi lising makhada lebak asigi sakot pagi thak Hantana Laiba, Mapam Singh, Sakot Anamagi Pandam, Amagi Makada, Lebak Asigi, District Sama, Nipurong, Dagi, Kangalak Pagi Manunda, Sandel Sisu Amani, Asuguma Kangalaba, District Sing Asida, Health, Education, Sports, Infrastructure, Electricity, Drinking Water Sing Bagi Sector Singda, Paket Liba Sakot Torangi Project Sing Amasung, Scheme Sing, Niam Sungna, Implement Taunagi Damakta, Todopamiang Sangli, Haiki, Amadi. Central government Tamliba target sing adu Pangnatabi Damukta district administration Zandelna sanction liba Paika liba Tabak Thron sing adu Magna Apen Basu Pongloke Makata Aduna Krishnan Palna Haikibda district Asiki Damukta Toguda Tabakayama Suwale Amadi Central government Darkar over Kuding Paika Nabagi ready the Laybani Haiki meeting Manunda Ayushman Bharat PMJAY Singba scheme sing implement Taukibagi status ki matang da su Minister Hanke ngasigi meeting adugi horukpada Deputy Commissioner Sandel Rajkumar Mayang Nambamna district adu da paikha liba project singi matang da PowerPoint presentation su tauke meeting adugi saruk ama oina Union Minister na district adugi self help group singa su wari watai taunake ngasigi meeting adu da SP Sandel Mahesh Narayan ADC Sandel MD Firoz Khan su saruk yake India ki humdraga mga suba Azadi ka Amrit Mahotsav thorom ki manung sanna pangthokpa iconic week ki saruk amang oina lead district manager Thawal na sinduna credit outreach program ama ngasi DC Thawal ki complex ta leba counting hall na pangthokre thorom aduda deputy commissioner Thawal Hantem Subhas IS na thobe mitunglen amadi LDM Thawal TH Tunglut amasung Thawal municipal Council ki chairperson TH Samu Singhana akanabum tunglen singwana saru yake athoba mitunglon yuarunda DC Thawal Hantem Subhas na hai sakot pagi lambida yangna saksinabagi pandamda lengang lokotpa tongan ba scheme kayagi kuthangda beneficiaries singda bank singna loan piriba si afaba khongthang amani asigumba phajaraba scheme sing asi mai pakhanba haibada loan loriba sing amadi bank ki miyoi singi thodang lei
loan ki sempam ase kedong nungda lana sinaroi da bani mangon da pirak liba thabak adu khakta da sin aduna mai pak na hono ga da bani loinana matam sana loan singbagi hainabi thamga da bani haike ai da congratulate kami madung su amu hena performance ka jabo PNC adu ba koi koba district se mamang ka su adung kajari report di ko hena ka jaba asai ai am ngai si ai da loan pirak ka koi sele group ki ka mai am yaw ko se manipur sa ko na jaya ka ni sele group develop ko tai agri lending ne ka tai adu da mayam na si sida bank di mas sajok tinda diraga amuke hena ai na one second में रिक्वेस्ट को जरूर हुए लाइक में वैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस की मकाना कोई ऑफ यूजिंग सरकारी में कोई कंटिन्यू तो ले लिवा एसीसी स्पेशल कैंपेन माय कहां नंबर को बात स्पेशली मतलब लाइब्रेरी को बैंक ट्रांसफर न होगा मटिंग पाउंडियो है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आजादी का अमृत महोत्सव की थरम की सरुक अमा ओइना कस्टम डिवीजन इम्फाल ngasi drug mahan bagi numit ama sinkhre ngasi gi numit asida custom division imphal gi high level drug disposal committee gi poktak makhada ngapam thokpa chakna kangun sin ngaktuna imphal west district ki kanto saban da leiba MSSBM brickfield industry da ayuk pung mapan tabda ganja kg lising ani ga sangma kuntra ni thoi mai thadana mahan ke ganja mai thadana mahan ke ba do nungthil pung manga da loi ke drug mahan nogbagi sem ke ba high level drug disposal committee asida yawriba miyoi singdi Chairman oina CGST Imphal ki Joint Commissioner L Prabhu Nanda Singh, members singna DRI Imphal ki Deputy Director Raju Kumar Yengkhom, Custom Division Imphal ki Assistant Commissioner SL Songate, Custom Division Imphal ki SP Anti Smuggling T Ruiba amadi Custom Division asigi SP Disposal Haikam Gautam Yauri. Imphal Municipal Council ki mayor na GG Rongway Hyde contractor say ward number 1 ki corporator ni haina media da photo khrabani na IMC na miyam ki thajaba mahandana numit tare ni gi manungda miyam khangna sapchaba thabak lakhut piu amade IMC manungda senjat thumja gi thokliba wathok si loisinaba matam khargi oina caretaker mayor yauna corporator sing Lautok tuna inquiry taunaba Taiwan SC MLA Khungsam Jaikisan Alega ki puning sing silakle ngasi MLA ki mayum da pangthok paw infam da MLA na makhata na hai IMC ki rule amadi constitution na elected member amabu contractor oibagi ayaba pibra IMC ki manungda chathariba thawong sina IMC ki manungda achawa gang khutpu ama leire haibasi takle miyam ki paisa lana si nabagi sapchawa action lawgadabani GG Rongmaina miyam ki lokthok khraba senpham sing legak nga lokhot kadabani IMC ki scandals asigi white paper miyam khangna puthok kadabani haina mahakna phonokki Jiki leiba inquiry committee ne semi se chiniam puchel senga white paper no puthok phangiba result se miyam alu puthok manung dalo sinadab lotion basu yaro ai dum miyam ha ajari sini committee sina aran ba torom ka topok ta gani he bese ai ngona thaja bo ji bo so leite but miyam na ngangari bese masi chapchana thajana to ki ne hanjan ja appeal ta ujeri aduga honorable CM honorable Mahot Minister na IMC ki lai ba acting miyam sidi for the time being music until and unless Sri Gaidon no megi ke seloi thi ukti kotakta masi seize to mi natragadi yang controversial lakni India ki khwaring sawba sangnamnaba ama oiriba Union Public Service Commission na lawba Civil Service Exam 2021 da India ki oina saniga kontra nipan suba rank tadana Manipur gi mixet purakhraba Bishnupur district ki Nambol Kendra gi Thonawjam dagi Wairokpam Punsibabu Development and Protection United Voluntary Organization Nambol na sinduna taram opagi thorom Nambol Bazar Community Hall da pangthokre thorom aduda Minister Education Law and Legislative Affairs TS Basanta Kumar Singh DPUVO Nambol ki President Torem Khaba Khuman Principal S Kula Women College Dr. W Ravindra Singh DPUVO ki Advisor Singh Y Nabakishore Singh T Ibosok Singh M Ibol Singh Dr. K H Samungo amasung President Nambol Apunba Nupilup L Santibala Devi na maru oiba miyoi sing oina saruk yaki
mai palaklaba all India rank saniga kuntraga nipan taraklaba punsiba wairokpam da DPUVO gi maikei dagi asamba khudol pitu da tram okay loinana nambol area da work tawriba tongan ba club sing organization amadi lanai mio singnasu man ngam jaba khudol sing piduna ikai khono utki thromadhu ga mari leinana education minister Thonawjam Basna Kumar na follow kibada ngasi punsibana laibak sigi aduki matik competitive oirba exam da rank wang na mai palak pa haibsi sakthok saningai ni mahak ngasi mai palak pa sina nambol maikei da yamna chobo sapu ama maru oina inkhalak iba mairo sing da piragani inkhalak iba mairo sing na mai pakrab sing asigi matau tamduna tungda mai pak na hona si mama pa obi sing su isa sing sembi ba matamda angang sing da phuraga warak pagi mahutta afaba wahina haibiba tambiba amadi thamoi gi marida sengwatuna afaba asha piba oina tawduna angang sing takpi tambiba matam oire mai pak ke harbadi isa na isa bu thajaba sangi isa na isa bu thajadrabadi mai pak pa da awabo oigani aduna youth sing na isa na thajaba si tangai fade aduna mai pak pa miyo ama ohin bige harbadi angang sing afaba miyo ama ohinna ba hana hona biu maram aduna ngasi punsibana mai palapugum ai gi sa sing bu afaba lambida pubiduna mahakumba kaya puthokna ba honor mesi haina pholoke ngasi throm aduga mari leinana wairokpam punsibana pholoke bada asigumba india gi asoba competition da mai pak ke amadi asoba miyo ama oige harbadi isana isabu thajaba darkar lai amadi akhangkan ba changi haike Hogalaiba isini naw singda aina haizening badi asi satra lakpiri phambiri maningda yamna nungaise somna phalaga phambi base noini hayeng tasengna manipur semak toise amasung india gi wena semak toise tasengna ngasi phambiri ba youth mayam jini loina bak aduna noida tasengna aina message haining badi hona bakallu ima ipa bu respect taw amasung nasana nasabu thajaba thamu na isana isa thajadragadi kai daw nung karim taw isana isa thajaba thambiu afaba lambi da sanna bakhanbiu amasung ahal lamanbu tasengna izat ikai khumna bu utbiu aduga tasengna aidi yamna hena positi ai isagi knowledge se aina khangpasni lairiki knowledge ni thabaki matang de tasengna khamjabo oide adu aina hojik sida mayam gi mamang de lepaga haijaba matamdadi aina thabak tawpa matamda aina mayam gi seva tawpa matamda ai tasengna akoi isagi district natana khudimak jaga khudimakta service tawpa ngamba oijage manipur gi puwari ga sagon naduna laklaba manipuri sagol ponibu kanana bagi pandam da lengak na lakut khiba khongthang ama oina ngasi impa lamphel pat leiba lengak na pi khiba ekar kunthra gi mafam da sagol thajin du thamba haukhre loina lengak na pi khiba mafam adu hana leiramba longmi lupna dak sitha pairam bana maram oiraga ngahak chayna ba thoktuna ningai sangda nakhre ngahak ki sena ba du imphal west ki police na matam chana yengsiladuna mari leina ba se saksing puthok halaga yengsin yasinaba Puraktuna so hangdulaga sagol singadubu thajin ki ngasi sagol thajin duna thamkibaga mari lenana Manipur Horse Riding and Polo Association ki technical chairman and Bedaji na hai sagol yoklaga thampham leitabadagi lengak na association da ekar kontra gilam piribasi maru ena polo masana amadi poni yokatna bani maraksida lanai lomi kharana makhoi gi lamni haiduna yothokbana singba thabak kaya sathabana sagol thamjin bada khana saina ba thoki lenga asigi semester gi akanba pautak matung ina police ki mateng ga lauduna lambi da thadokuna thamba sagol sing mafam sida thajin bani haina phangdoke tanfoga moina muk solon handana akoi sagun sing janghandre akoi su ufare tamnina lokor ki mateng loraga torosena akoi khanaduna court ki ukil ga contact tawduna khotuna khoi khonarore adu maraksida honorable CM na hoji manipur da leiba sagon singi awaba adigi lambi lamkhangda chaktafam oidana traffic ta adigi public da disturb taw khotba mayam si yengbiraga sigi mafam sida noi da pi gi lamdu da thajalo ka debu thajanjrino haina akanba akoida instruction amsu pire adu lambi da sagon singi thado ga di phagat kani haibna singba
सिंबल लेरपदगी अखोइना सेमना हायरपगी मतुगिना अखोइसिदा थाजनजबनी अदुबो अखोइगी पुलिसनसु चावना मतेंग पांगबिदुना मोगी इलीगल एंक्रोचर सिंजे मोइदा नोइन तोदु लाले खोली हादना सोलोलमदु हांगदोकपिरे अदु सगोन थाजली अखोइ आंगांसिन लंबी लंखांगदा लेबा सगोन सिंजे मथंग मथंग जी होइजिलक्तना सगोन सिदा उरिसिदगी सगोन से सरुक मरी मंगा हेना लाकनी अदुगा मयुम मयुमदा नत्रगा मोइगी स्टेबल द लोइबा सिंजुदी तोरोय लमजाव द लोइबा सिंसेदी अखोइ सिदा होइजनी अदुगा अमना तांग तरादा अखोइगी हाइंगांगदा अमा लैरी हाइबम फमदुदा अखोइ तांग तरादा अमु होइजनबगी अखोइ प्रोग्राम लैजै मसे मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन की केरला गोल्ड स्मगलिंग केसता मरा लेरबी स्वप्ना सुरेशना चीफ मिनिस्टर पिनरे विजयनबु केस अदु सेने हाइना फोंदुखिबा वाफम अदु अहान नते ममांगदसु अदुमना फोंदोकपा लैक्रे हाइना केरला की टूरिज्म मिनिस्टर PA महमेदना हाइके लेबाक पोकपु नुमिता कोर्टा स्वप्ना सुरेशना हाइखिबदा पिनरे विजयन मागी लोइनबी अमसुंग मसानुपिसु 2020 की गोल्ड स्मगलिंग केस सेने वाफम अदु यारिंग द फोंदोकनुना चीफ मिनिस्टर विजयन हाइखिबदा वाफम असि मरा लेरबी स्वप्नाना हंजिन हंजिन हाइजिलिबनी पॉलिटिकल एजेंडा होइना महागन पुखलबसु पब्लिक नदे एजेंडा अदु लौखिद्रबनी ओइदबा मयाम असि हंजिन हंजिन संदोकलबसु गवर्नमेंट लेखरबा वारेप थुगाइबा अमदि पॉलिटिकल लीडरशिप की इमेज सोहनबा ngamloi हाइना चीफ मिनिस्टर विजयन फोंदोकि यूक्रेन की सिटी सिबी रोरोनेस्ता मखाताना रशियन ट्रूप सिंह अमदि यूक्रेन ट्रूप सिंह कन लान सोकनरी लुहांस्क रीजन द लैबा इंडस्ट्रियल सिटी अदु लोक्सिले हाइना रशियन ट्रूप सिंह नदी क्लेम तौरिबनी यूक्रेन की खातंग सुरुक्तसु लान कन सोकनरिबनी एग्रीकल्चरल साइट सिंह अमदि वेयर हाउस सिंह याउना मफम कयादा रशियन ट्रूप सिंह लंदा सिनबा असिना साकतांग थोलकनबगी मरम ओइगनी हाइना रशियन ट्रूप सिंह की थोंग अदु याइंग द फोंदोकले फेब्रुवारी 19 दा रशिया ने यूक्रेन दा लंदाद्रिंगी ममांगदा सिटी अदुदा मियोय लाख अमगा लिसिंग तरुक लोम लेरमी हाइरी लुहांस्क रीजन की गवर्नर सेरही गाइडाइना हाइकिबदा यूक्रेन फोर्स सिंगना सिटी अदु कदमगसु सरेंडर तौरोय हौजिक कन लान सोकनरी अखोगी लानमिना खरिस्तंग मदिंग हलबसु मदुना सिटी अदु रशियन ट्रूप सिंगदा सरेंडर तौरोय हाइना तौरे हाइना लरोयदबनी अखोगी लांगमी सिंगना माइ लेदुना सेलोय हाइकी हौजिक अरोयबदा मरोय पाउ पिजरी नेशनल हाईवे 102 इम्फाल मोरेन लंबीदा मथौ तौगदबा GPS enabled highway patrol vehicle मंगा चीफ मिनिस्टर एन ब्रेन ngasi lamthakre इंडिया गवर्नमेंट की मखादा संदेन डिस्ट्रिक्ट पाइखलिबा सखोट थौरांगी थबक थरमसिंग मतंगा यूनियन मिनिस्टर कृष्णन पाल गुजर यावना रिव्यू मीटिंग पांगथोखरे गंजा केजी लिसिंगनी के चांगा कुंथ्रागनी थोइ मई थादना मंगानख्रे लोइनना सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 दा सनीगा कुंथ्रागनी 5 सुबर रैंक तारखरबा पुंसिबबु तराना ओपरे नसीदी मिस पारम सनुक सभा मतांग से लोइजरे म्याम अमुकना खुरुमजरी